Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Igo Stamina TV. Uyu munsi rero reka atunyarukire mu mujyi wa Kigali. Nshimyumuremyi Felix uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority yagejejwe bwa mbere imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nshimyumuremyi yatawe muri yombi kuwa 25 Gashyantare 2022 afunganwe n'uwitwa Mugisha Alex Emile we wafashwe imbere ye gatoya mu joro ryo kuwa 24 Gashyantare 2022. Bombi bukaba bubakurikiranyeho icyaha cya ruswa irenga muri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Cyakora cyo nubwo Mugisha Alex Emile nawe afunzwe, ubushinjacyaha ku ruhande rumwe bumufata nk'umutangabuhamya wabwo ushinja Nshimyumuremyi ruswa, bukongera bukamufata nk'umufatanyacyaha cya ruswa yakozwe. Nshimyumuremyi Felix afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro, naho Mugisha Alex we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Mu bisobanuro Nshimyumuremyi Felix yahaye urukiko, yahakanye icyaha cya ruswa ashinjwa, avuga ko yagambaniwe ibikomeye n'uwitwa Kalisa Eric Salongo, umukozi w'isosiyete yitwa Isura Housing Limited yakoranaga na Mugisha. Yavuze ko nta ruswa ayasabye, ko nta niyo yafatanwe, akavuga ko niba uwayifatanwe ayiyemerera, kandi ko urukiko ruramutse rusanze icyo cyaha akimuhama ukiryozwa kuko akiyemerera. Mugisha Alex Emile ufatwa nk'umuhuza mu cyaha cya ruswa aburana yemera icyaha, akemera ko yafatanwe amadolari 10,000, ariko yari yahawe amadolari 15,000. Asobanura ko yafashwe ashyiriye ruswa umuyobozi wa Rwanda Housing Authority Nshimyumuremyi Felix. Mu bisobanuro bitangwa na Nshimyumuremyi Felix avuga ko bitumvikana ukuntu yaba yaragize uruhare mu gukora icyo cyaha, mu gihe ukemera asobanura ubwe igihe yakiriye iyo ruswa, aho avuga ko yayicakiye saa 9 z'amanywa akayifatanwa nijoro. Ibi abiheraho asobanura ko Mugisha umushinza nta bimenyetso yeretse urukiko byerekana ko iyo ruswa ari we yarayishyiriye, na cyane ko mu kuburana atabigaragaje ngo abigaragaze neza niba bari bavuganye uko bari buhure ngayimuhe, cyangwa ngo abe yanamutumyeho undi muntu ngayimushyire. Uko iburanishwa ryagenze kuwa 4 tariki ya 10 Werurwe 2022 nibwo Nshimyumuremyi yatangiye kuburanishwa n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kufunga n'ifungurwa rye ry'agateganyo. Iburanishwa ryayobowe n'inteko igizwe n'umucamanza umwe. Ubushinjacyaha muri urubanza bwari buhagarariwe n'abashinjacyaha 2. Abaregwa bagaragaye mu rukiko bunganiwe Nshimyumuremyi Felix yunganiwe na Maître Gashagaza Philbert na Maître Nkanika Arimase, naho Mugisha Alex Emile we yunganiwe na Maître Eshema Deo. Iburanisha ryatangiye ritinze kubera ikibazo cy'ikoranabuhanga, ryatangiye saa 6:30 rimara amasaha 4 kuko ryasojwe saa 10:30 z'umugoroba. Uko Mugisha Alex Emile yireguye, Mugisha Alex Emile yabwiye urukiko ko yemera icyaha agisabira n'imbabazi, kandi ko ari we wagiye Kabeza kureba ubuyobozi bwa Isura Housing, akabubwira ko aziranye
aziranye na DG wa Rwanda Housing Authority yavuze ko akimara kumenya ibibazo bafite mu macumbi aciriritse byo guhabwa ibikorwa remezo, yababwiye ko yabafasha gusubiramo umushinga bakazongera bakawugeza kuri Rwanda Housing Authority ariko bakamwishyura 3% y'umushinga.